Yeah. Chunga, vaya. Era. Ucho. Oche. Kuwahama hamwe. Mundu shubegesha. Ya. Vai. Oche kanyine gake. Vesha. Witonde. Ndari ku. Ande. Oche. Kino ku kibaga kimeze hari kubukire sabuni ewe hivi ninzabitunga ryari koko hari komanu ugira amaboko ndavayo rero we rukwisaza mu biki wowe Okay. Ja, kera nakujuwaga gutesha. Okay. Yewe. Nagatege. Oya. Kera. Okay. Hasi, hejuru, okay. Hasi. Kwa simbi. Alo. Komera mwa. Makuru giminzi. Turambe. Mukandaganya sibo nzagarukiyo. Sha muhebe rwose. Ubundi mu muji. I Kigali nyine umva mbese. Ntabwo rwose nzagaruka iyo mu cyaro. Naje nje. Oya, ngize icyo ndonka. Kandi ndaboherereza namwe muje muranywa. Hajya ukundaga iki? Ntacyo ariko kunteganya ngo nje wabona ngarutse byo byibagirwa. Ubundi inzu ndimo Suzi kakazi nkoraga. Imana yahinduye amateka bimwira byubika yubura ibindi. Ubundi mu nzu nziza nk'iy'abazungu. Ibana y'impananye n'ibikoresho byose biyibagamo. Nta mafaranga nishyuye mu madolari. Okay, wasuhuze ntacyo. Ubwo ndareba ukuntu naza kohereza nk'ibihumbi 300 mu gasururu. Okay. Nari Mbambese za mvugo zawe nk'iz'abahanya. Genda. Mbambese. Ave wowe. Bintu byo gusabiriza yego nanje narabikoraga nkiba mu cyaro. Ariko aho nsiri mu kiyesi. Nasaba ndesi bandushiki. Ave. We. Nakubwiye ngo tuza. Siko kera nakujuwaga ubu ngubu biri ku kudomagira. Okay. Yego sha. Okay. Dore. Eka nkwibutse sha. Okay.
juwe ako chaka kuja kumutwe. Okay, dori. Hajya iyo nabaga ngiye gutera kontaratake penalty. Oya narari oya ndumuzamu nukuntu watereraga hejuru ukayinyuze he dore ugaterera ugahita ugumira nka bufoni. Noneho ukundi nokuhera kanzega mbaze mu mwanya wanje twabanye muri shikaramu macibiri. Okay, habari zawe macibiri? Ni nzuri. Hajya nyibuca tukiri muri ya junior muri shikaramu. Oya warariye kurarira no kurengura na koroniyeri icinzizaga igitego mbere niki? Nandi ndi kubikeka ipenalty umuzamu atarimo. Nari ndi kwiyibutsa. None si umuntu ari nko kudombagira kugira gutagwa yabigenza ate? Umva mbese wese aracabyibuka ariko ari kumbwira iby'udutenesi. We yakinaga volleyball. Muri volley rero ntabwo hazagamo kurari ariko okay nebisha byagendaga guca muri shikaramu. Okay, sinakubwiye ndanakwiyibutsa ye. Okay muri shikaramu ureba se ariko hamwe dore. Okay nureba ariko amaherezo sha biracamo sha. Umuntu amaje gukira rero ikindi hajya ubu igikoresho naja kugura ni igikira. Ndebe hari ibintu bibaga muri jimu bimeze nk'ibyo kunyonga. Ariteri byo guterura nacyo ndaja kukizana mu yo data we. Uramanura kwa macinyara kunuka. Uramanira wa macinyara ko kubu ntasomye amenyo gandu garanduyemo. Kera ko nakujuwaga na Kubika umunyezamu rimwe na rimwe akavamo n'umwuka. Ubu utinyutse utakunshegeshereza amenyo betse nkubite nakubika kure uretse uzikomeza neza iginga rivuyemo. Rungo yakajya data we kamacinya ga baro kuko itinyuka insuzugura ndi umusaza. Ndeko data hose gajegeye ubimenyeye ite koko ibitinyu ndayitwika ariko ubibitinyutse ite koko? Ego wewe uziko nashize noru rwagashasi
ewe data we usubu koko ariko nuko insuzuguye bunibonye nshaje kera narayitikuraga nkaba mwizamu ryacu nkagera mu rya aduye nta n'umwe wari wankurikira amaraso menshi nagamize ubusu ntibiragera mu nda bikivubira bikamera nk'ibuye yewe ko ari uko si bisanze ndi umukungu ubu nk'ubu iyo mba nta mugezi mfite ntikaba kabaye so wagera hano agasanga cuzuye amaraso yagira ngo aha ni ku iseta ni ku ibagi ariko yewe ni mpamvu imana gashize ubu sinjye kuri kuza ku bitaro gajegeye da kandi birashira se ewe suka abantu bapfaga si nk'ubu koko yego daho nibyo by'abasirimu ariko si umuntu iyo kimanukira mu jisho ntiriba rivuyemo ubu sindongera gushikura akanyama koko oke ubu rero ariko mama rero ishati nayo yuzuye kamacinya ga baro koko no ku pantaro hagamacinya koko ubu hari ubu koko imenyeye ite ubu insuzuguye te koko wabarowe uretse irankira se ntabwo yankira rwose itonde nuko nsuzuguye ukuntu kera nagutikuraga nagushota umuzamu akagwa yubana uretse ariko ewe data ubusize imyenda nzongera nzambare kuko mwuka agira imana mwe nze nisige ku mavuta bimere nk'ibimvuyeho ndagerayo si ese bo bagamanitse iriya bazi ngo umuntu azaza aragera yaciye ibintu byo kugura inzu ukayigurana n'ibirimo rero yewe reka data busi bo bageragayo bate busi bo yo bamaze gukaraba ntibisigaga ego oke sibaga bagiye kugahenengeza iriya baba bazi ngo umuntu ajaje arisiga ari uko yuriye yewe ande ko bitacu ngaho ko gipfundikiye se oke nibyo bitaga byisukanura se mavuta rero nago oke hari siburasi nisize dukeyara kugira ngo umugina gw'amaraso ndaguma mbaragaraho
naho ubundi kuko kera narakinaga ninjye wari uyoboye gususurutsa urugamba. Shaka amavuta gari kumera nk'urufuro, amavuta kera. Nikumva se mu maso bindiye cungaho nese ntigari gamenyera. Cungaho rero bagenzi bano na mavuta sinike. Ego mama rero cungaho rero mangwa za data ni sabune ariko Bijiyobija nahura n'akaka. Ndi kubona dari yo gufurisha imitsatsi. Ni yose na mavuta. Birandiye no mu maso ni impamo ya Mungu. Yaba data we. Uwo si ni macibiri kandi wongeye kumpamagara. Ari wowe. Kane. Ewe. Bawitonze. Mpuye n'ikibazo kandi ndabanda guhamagara. Ega we. No ndapfuye ni impamo ya Mungu. Yewe data we. Umugezi ntabwo rero kuzaga kuri guciragura. Ayiwe. Ubu ni busirimukira. Yewe. Ni impamo biri ko. Ayiwe we. Yewe. Ndatabarwa nande. Mezi isabune yo batanayikarabaga. Ayiwe we. Reka data. Iri kuva hehe siko ndi gukaraba. Yewe. Handi bukoko ubune bwo busirimura. Ngo mujye ko naba ndi kuguzana mu bujije bukabije. Ororororo. Yewe. Ibi ntibishoboka. Iri hehe? Koko. Après hair shampoo. Hair umutsatsi. Shampoo gone. For normal and dry. Ntureba se. For normal and dry hair. Nibyo kukaraba mu mutsatsi ni sabune. Ariko ubujije ni bubi. Ndebera. Oya, ibi ntabwo ari byo. Ahubwo rero nazakora no kubidakoreka. Ngiye gushakisha umuntu amfashe gusobanukira ibintu byinshi byo mugi. Wenda anshagashaka nzemera ngamuhe pe. Amanza ansobanurire mbese amenyereza umugi wose menye uko nkwiye kugubamo. Naho ibi ngibi kwari ngahasi kwari uko ahubwo mbikarabye. Kwari hakiya ngo mbihohomere. Ngaho rero ndabinyweye. Suguhita ngwengera nkagaramaho. Oya ubaho bigeze. Iyi sabune z'amazi cyangwa amavuta g'amazi. Ubu mbivuyeho n'impamo. Ndamenyereye ngibi bimeze nk'itafari niyo nsanzwe no mu caro niyo nakoresha. Oya. Bisada, ndesa. Subira za mifuniko. Urambabarira. Reka da. Ibisidata. Chunga ko kiri kwigwisha. Ibi ntabwo mbimenyeye da. Chunga.
ko kitari kuhafata si kare cari kiri kuhafata nk'abo bangurishije iyi nzu aho nyine iyo bagitahana bakakijana mu yo baguze bamanzaga hiki buriya iyo bakijana bakinsigiye muno bari kubona ko nzamenya ibyo ari byo cyangwa iyo babisigaho nyine bimwe bansobanuriye uko bikoraga. Ego mama rero cyagariwe ni kirorere ico anze cyo ngaho rero ko nagikuje y'igiti ndagisubirisha y'igiti byemere ariko si hano bamanikaga higisha oke nibyo terebye n'ubundi nico bashiriyeho ibi byuma kugira bije birafata ibi iyi ndobo nayo nico bashiriyeho bino byuma terebye oya menzi base yitagerayo yahafata reka yo yiri kugwa ikico ariko byashoboka ntureba se nico bashiriyeho ututuntu hariko Bijiyobija nzakora amahano bintu koko ewe kaminduriza imyenda ego mama rero yazizi kazizi ya kikirere ndicara hehe kanze hariya ariko ubundi ibi bintu ni ibikira ibi bimuga baba baraza no bakagitereka ku marembo tunga msaga na mauwa ni ibiki ni indabyo bikoko mbibonaga mu ngo z'abakungu kandi ubu nanje twagiye mu rwego rumwe n'abahegwe ubwo ndazana ibindi bimuga 9 nk'ubu cabe nkiri mu cyaro ubu kibiri uwa hezemo ikigori cyangwa udusaka cyangwa n'igishimbo nkashiraho igishimbo kikagenda kirarandira kw'iki cyuma ubwizi ni inkingi yewe genda Bijiyobija ubwo umuji najemo bibyo gano ni amatanda agasisi g'amatanda tujanaga kuri mashami ku misiyoni garanyegeye ariko bikarushaho bikaryosha ahantu we urukubona ukuntu biri kurasa ku nzu bigashariningana naho mu cyaro ugasanga ni ubunyereri gusa ikindi kimuga ubwo umuhari kuburamo ikindi na hano ikindi cyangwa buri karo ikimuga kandi ndabitumaho kitabuze n'amafaranga rwose ndicara hehera kandi ndebe yazi ariko iyo yari umwubatsi mba ndamaci komeka ikaro ku nzu cyangwa ni imashini si umuntu yagegekaho bikemera none nshaka uyu mufundi ndamukurikirana azaza aganyomekere no ku gitanda nkakari akaguru k'igitanda kaba kegetse hirikaro no ku musego byaba na ngombwa nkaja ndagararaho ngisheguje
kabisa kuko no kuri matora yajyageza akagabadikaho kuko amafaranga ikibura nikisa nite ngize ngo ikeneye igisheke nazo ninda ariko ro byarakuza twaza bimeze neza wagira ngo ndi muri paradiso nde nicare ariko si chanyagirwa nze kumugongora oche kanze nzihanagure nshaka kuja mu muji tu ko byagenda kose zanukaga nkirira mu caro ntiwumva se ubu ni ka oderi keza ndahamanuka ntekwiguye oye ariko ikirere ngomba kugenda umuji gwose cha nta muntu ndataha atamenya uwondiwe nubwo kumenya ngo Bijiyobija Geregwari wenda ni umukomediye ibyo babireke ako bumve ngo ndi umuherwe utangiye guherwa mu ibi bihe minsi nashonje ntabwo nzazibagirwa izo nababayemo ngomba rero kubisimbuza umunezero no ku misiyoni ngomba kuja ndagenda padiri natemera ngo twicane kuri mimbara nta ndongera gutura ariko nabo ntiyabyanga kuko irakiriziya iri kubakwa ngomba kuyikinga njenyine ntekereza ko nabo batatinyuka kuvuga ngo ndaja kwicara mu bakirisitu oke ubwo si ibyo saharira oya ntabwo hanoze neza ishiraje rero shiraje yicaga inkweto no mpamvu mu cyaro usangaga abatindi babitotobetse inkweto iragendaga ikameneka iyo bimaze kugira ikusha nini mu mujyi rero n'ugusirimuka umuntu agahanagura gusa kugira ipantaro itandura kamberekeraho ikibazo rero ni ukumanuka aha mucunga aho rero ndebere bagenzi banje ko nabonye ndi kuhurira ariko iyi nkoni ko ntagira uwamfasha si datangwaye wayinzanire ego ko mama rero agawe ubu bukire ngezemo nshaje ubu nsigaje imyaka zirenze ibiri si ubundi aba ndiyemiye ariko ubu ikintu ngiye gukora ngiye kuja ndiseguza inoti nzisasire nziyorose ariko nabona umutayeri wankorera igote ry'inotira kaziremekanya zikava mu mwambaro wenda byambare uba abantu bamenye nubwo igihe canjanye cyo gupfa wenda bamenye nzasiga inkuru n'amateka ko napfuye ndi umukire ego uco oke
kangire nambare ngende ndahera kuri rompuwe kugera kuri feruje no mu madonda no mu marigori hose baramenye. Ya zizi kazi ya zizi ya zizi ya ndazishira hehera ariko urunimba yabaye nkeya sishiraje. Ndakeka zanoze noneho kugira ntaza gukererwa kuja muri sitadi mbaye nzishize hehe subuko mu nyanya oya hani mu masahani ngaho rero inzu ntitangiye kumbana ntoya. Ariko sinaja gupfurika inkweto zanje iyi hasi. Haji kico barakinsigiye ngo ni igiki gifungukiraga hehe se? Ni ikiradiyo se? We habari zao ikintu bisi nibyo bafataga bisi kadata kanje gato nasi chichi wagishushe sha chonga hoye ande ureba sha ntabwo nahinze ngo gifungukaga gute. Iyo umuntu akize n'ibintu bye byose bigomba guhita bihinduka bigakira. ubwo inkweto zanjye zirimo ubu nizeye ko ubu zifite umutekano gwa original. Nta n'icyazihubanganya igikise. Wakembo y'inkoni si oya ariko ibindi bo kangire vuba ntakererwa kuko iyi kipe ya APR nakwiyi match ya APR na Kiyovu na Kiyovu ni na Kiyovu birakina. Yaba Yusufu hata ni APR na Kiyovu cyangwa ni APR na Reyo. Okay, ntunsegese duhuye. Oya, aho kuri Rampuwe ni hoheza. Sawa. Iyi match chaka kwicarana na afande tugafatikanya kuko numvaga nanjye nagiramo n'imigabane kandi nsimbuke neyo yego baro wendi sigera nkura nenye ariko kera sha naranye kundaga kandi nambare ngirengende ariko iki kintu cyo barakizanye bagitereka ntibansobanurira icyari cyo nzi ko barukomereje menza rwahavara ruri kunyururuka. Ni gazeti se Turuwasa accord de piano pourquoi
Bana bo bagiraga ibintu byinshi. Ni meza se. Hafi. Iki ni igiki? Cungaho rero. Kisisi cha kintu bacuranga gaca umuzika. Oya da. Ntubisi kiravugaga. Yewe kandebe. Tongaho. Ariko Bijiyobija agenda uzahura n'ibyo utigeze ubona. Yewe nico kinico baba bari kujegeza ku misiyoni bari gucuranga muri korari. Nagikoraho kikandura ariko sinasirimutse sinsigaye nsa neza gicuranga. Ziko biri gukandika. Nuko bacurangaga bikavugika. Umva mbese uzi ko ari cyo sha ni sinte neza neza. Kazi ya zizi ya zizi ya hiya ziya zizi ya zizi nuko bagicurangishaga nuko ahubwo nasi ko kitari kuvuga. Oni herozi nusi ntigicometse. Vuga wenda vuga gake. Ya ntabwo kiri gucurangika. Nsigaye ndi umutware, nsigaye nitwa paturo, igifaransa kirakanye. Nsi ntareka da. Hamurukutu watunjarara. Ariko hari ikindi gicurangisho nibutse. Igicumenza byanze. Ariko abanabo abari kugira ngo banabo Dego burukeri nakubwiye ko ntazagaruka mu cyaro. Mamuru kunshaka ngo nze mu ndoge have kandi ntazajye n'uwo mbona hano ntabahirimbira nshaka mu rugo rwanje. Kandi bikindi gicurangisho sha. Ureba se n'icya kindi bakoreshaga no muri karasike. Yazize ya ariko mana ubusobukire babariye abakiriyo hasi mu cyaro si ubu nk'abo bazagera ku ibi byiza by'iterambere ryari. Si wumva se gico ntabwo cyari kiri kuvuga. Kanze sha weho uri kuvuga uko bi tuntu ni bwoko ki. Kazi ya zizi ya oya kujya bivugike vuba vuba. Kazi ya zizi ya
oya nsi hari nacubitse anza ariko aha rero ntabwo ndi kuba ndi kubireba ya zizi ya urasi nibyo kazi ya zizi ya ya zizi ya kazi ya zizi ya genda gere rwari urasubijwe nuko ibi byose bizaga nshaje shahu we kamwijuru ngo ntibibagayo ya zizi ya oya reka da riko bicuraga kuko nagiye Bugande oya ariko izo z'Ubugande narakize ntabwo zikirimo kinaco kirananiye ubu si hajya shaho wanze kuvuga wenda vuga gake wanze kanze abwira mujama nazaza binyigishe byose kanyibike naco ntagica tuno tuntu naza zakinyigishiriza rimwe hano bahibagiriwe ntuza zabo ko ndebera sha hagere gwari ndorera genda Bijiyobija yewe data we sugusirimuka ya zizi ya kazi ya zizi byananiye ntacyo kanze bareba mujamani araza azakimpuguramo cose karongo kamwe nkamenya kandi guco iki naco ibyo wigize ngo wanze kuvuga uzanabwejagura kanze hakubundi umuziki iyo umuntu afite ifaranka amaje gukira agasirimuka nukurya umuzika sha hako genda gera gwari kanze manze nkirambike ngo ukate ntava ntanacica kusha urananiye ko wapi sa naichako muzika se sempe Okay, sha. No. Yewe. Ko kazi kasi kwari keza. Rekada. Oi. Mbaba mugongo. Oi. Oh. Kande. Dire. Ai. Bamugongo gurachindutse. Maze rero ngize kangire je kugira karuvati ahubwira igote
nukuryanduye si cunga ntabwo nari mbiswe nari nzi ko nari hanaguje si ese nibo baryanduje barishiramo ibizinga egoko yo hagize inkweto zo nazishize he okay, nazisize muri ka kabati kazo ka security k'umutekano kamaze nambare irindi gote nzambare mbona ubugenda abona ntakerewe Zizi ya zizi ya zizi ya kazi ya zizi ya zizi ya ya zizi ya zizi ya ariko manu gira amaboko mbega gukira ukuntu ari byiza udusagisisi narinzi ngo ndagacuritse se oya ubwo ninjuru kureba nabi sinari nzi isogisiri ubundi rinabonaga yambaye padiri kuri mimbara none ariko nawe yabivuze ukuri nkuko ibihe bihora bisimburana iteka ni ngombwa nagere gwaya zamare karuvati sha ni impamo cha ni impamo Imana igukereje iragutegeraga babeshe si bo ubwo ndebe ta nkweto yanje ade ni nahafunguye gutera zigiye he numusi okay chonga hore ugumwotsi se ego mama rero bishoboka bitese ko zibaye urubura kikintu sikira kwangeshaga ntibishoboka ariko bijobija nahura n'akaga reka da ubu nazambara zabaye urubura neza neza mbese iki kintu mbese ko nagize n'ububiko akabati ariko cha uzi ko iki kintu ari ca kintu bavugaga gishuhishaga kigakonjesha yewe nyamara nubwo ndi kwikangata ngo namaze gusirimuka menze ubusirimu bwanje ari ubwo mu myambaro ni impamo nese ubu wambwira ngo Bijiyobija usirimutse ego mama rero wasirimuka se ukabika inkweto iki kintu nico bitaga Frigo ndakuvumbuye ariko dore ubujiji Imana yanje nukujijisha abantu mu myambara naho wapi ubunyamugi buracari kure n'impamo ya Mungu uko biri kose ni impamo de gushakisha ukuntu nashaka umuntu amanza mfashe anyigisha umugi n'ibigutuyemo byose naho ubu ngubu busubu koko nejo nanayirara mugasanga bukeye natutubikanye cyane abaye barafu ubu nambaye iki igadata
yemwe mwabantu mwebwe mwese mu rukundero n'impamo gusirimuka bisaba ngo umuntu asirimuke mu ngeri zose nuko ikintu mutazi muje murabaza mukora ibintu mwajijukiwe ngandebera bijiyobija kubika inkweto muri Frigo ubu subu urugendo naringiye mu bu ntirupfuye muje murabaza kubaza ni byiza Yeah.